Gitambungan ni Vice President Sara Duterte ang anibersaryo sa Mindanao Development Authority kinsa gisigurong magpaluyo ang Office of the Vice President sa mga proyekto alang sa Mindanao. Ano ang report ni John D. Esteban? Guest of honor si Vice President Sara Duterte sa 13th anniversary sa MINDA kon Mindanao Development Authority kagahapon nga gipahigayon sa Davao City. Dinhi iyang gisiguro nga mutabang sa MINDA sa mga proyekto alang sa pagpalambo pa sa isla sa Mindanao. I've always said that if there are big ticket projects coming from Mindanao, from across the regions, I always remind them to let us know the Office of the Vice President so that we can help push the agenda, the project at the national stage, on the national stage. Kung kaniadto daw dili maayo ang imahe sa isla tungod sa mga gera ug kasamok, apan karon nausab na ang panglantaw sa kadaghanan sa Mindanao tungod sa naangko niining kalambuan. Sumala sa Vice Presidente, usa sa mga nakatampo niini mao ang development effort sa ahensya. It is truly laudable the way MINDA serves as the government's arm in extending comprehensive development plans and investment programs that drive Mindanao's rural and urban development. As we start a new and youthful year, this same Minda family is also bracing for opportunities and challenges brought about by the changing national and global landscape. While we are now reaping the gains of the country's economic recovery from the pandemic, we are setting our goals on sustaining and accelerating Mindanao's growth. Ato sa selebrasyon, gipangunahan sa Vice Presidente ug ni Secretary Acosta ang ceremonial unveiling sa marker sa bagong opisina sa Minda. Human niini, nanumpa si Senator Christopher Bongo, isip ex-official member sa ahensya. Magtutulungan po kami ni Vice President Sara sa ikauunlad po ng Mindanao. When there is development, dyan po yung trabaho. Ngayon, dapat po yung mga investor papasok pa rito sa Mindanao. Kauban si Jojo Asularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.